dimple Nini kiting mokol na gayeng kakali-kobor Nini kanga norom deg Nini basak norom deg Ang tam nuk norom nunuk ha Tam komla nuk Khu jauh jasa Direct bukur soho Sexy yaar So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel L Voice. So onek din ni pore teisa hai nog ni bagai tini teisa ang reaction video to be paifika. Angke belai na hambai sana musung general kan support kai tong ni bagai so seng tabuk almost to reach 5k. So seng tabuk palke video 5k subscriber kang nai tongo. So belai na support kai am hai support kai tong de awo puli na hambai ya faran musung gai teisa hai sana musung jang tem ni bagai tini teisa reaction kai tong. Noro kana je insta follow kai tong ngai rok te plus ani YouTube do dili nai tong rok ani blogs no dili nai tong rok. Norok to saina man tong khana je mane daily no blogs upload khayo nei daily no blogs upload khayo norok nuguin tong ma khana anga but unfortunately tamukha so tinin semi college khuloka lockdown paika Bangalore ang gete so wansu khaje onek din ka views bokalia demand bo paima hai ka so ani viewers rok ani supporters rok chini family chini L Boys family wo kun views kalia kun kaise interest kari ka blog kun kaise interest kari ka channel hanga mane teise wansu ka je reaction tui phepina nei content bo mali hanga ba tini reaction video ko norok thumbnail logoin saiman thaka na title logoin saiman thaka na so happen te sapen tini reaction video ke kiting hi himanita hanga jodi norok ani channel jodi katalun to hanga if you new to my channel please subscribe and press the bell icon. Reaction videos tingin sakang sana musung ani o makhang style hairstyle to be too many rock or chosma rok please ignore khai because ang just for entertainment to tubu mane chosma too many karan ke looks ni bagi to people bakhna kisa laung tong abagi si do abagi si kisa I just khai tama haita pari ngai changla sine haide ba pari changla sine om tai kutuk are back wah Kiting Hi Kiting Hi Nai tuk mani nung le Koilik bailik Chang mani nung le Hi Oh nai tuk mani nung le Koilik bailik Chang mani nung le Hi Oh nini kiting leleng makang Nini kiting dimple Nini kiting mokol na gayeng kakali-kobor Nini kanga norom deg Nini basak norom deg Romay rimale no ani kapang ka deg Oh It's really interesting. Beleda naka mane ang punya pro semi aze tam ni baga oze o kiting man tam ni baga sik popular khani semi punya first of all chana musung ko bina frame frankly but tini nugu semang ko bina gan belen interesting te plus jemon je borok step khai ka musa ka belen mane yes ama haita mane yes ama haita but or kisha problem tha kan bagai tama chelani bohok किसी सा फुली जाता उनके ब्रेनिंग के ड्रेसिंग स्टाइल ती किसी सा हॉटी इंगा नाम ती किसी सा हॉटी है पता फरे एनीवे लेट्स गो ओनी नी बिश्मा लोक्शिशी नी खनाय लोक्शिशी अंगै थांगंग आनी खाले बोर्शिशी Tongi malia rektaria wei angle nini piche Paika rektari nono angle chacha gay Tongi malia rektaria wei angle nini piche Paika rektari nono angle chacha gay Ini kiting mokal bai na shikin ngana Am jagi gana wo ano ring mahai matongo Ini korma lelek norom duduk kanga no keno Meke giro mei motom shuna mochung angle tango Oh, komla stingza komla. Ang tam nuk norok nunuk ha. Tam komla nuk khu jauh jasa direct bukur soho. Let's repeat it back.
Si Formula. God. Sexy यार. Ini himma koilik bailik, bacang bailik bailik. Negeri angle tanggi shani ramna mucu. Ini kiting leleng. Wow, remix. Ini kiting mokol negeri yang kakale kobor. Ini kanga norom deg deg. Ini besyak norom deg deg. Romai rimale no ani kapang ka deg deg. Oh my god. Guys, it's really interesting. Belen around naka belen tong thoka belen interest na guys. Wow, gan zemon je lyrics hika zemon je beat lang ka zemon je rhythm te plus boroks mane puilan simi je paithak jara je system lang ka mane skip khainani 1 second phano mane muchunglak bukhapas phaigla a system lang ka wow mane heads off haisi kiting dimple by om thai kuthu no remix khaye mane very unique mane kahini wo pra twist suddenly pra twisting thaka yama haita belan interest naka so am belan interest nang jaka belan ka hang jaka jodi ang video khai mane reaction di tong puru kisa misa jodi chaya jodi sakang ke ba kisa na kar de chaya suya tong na kar de ngai ani reaction tini ni reaction video baheng jaka sadi te plus comment khai comment ke sai manai ani video de mane ani reaction video tini ni kaham dang ka haime dang ka baheng ka to ngai video to pulen simi paithak jodon nai khna ni kha khayo ngai te plus like khai share kanya tapok dini to bayar ro family ro ban ni nana ta nin dadu no maximum share khadi am haita gai te tam sanani ko onek din khaya tomoni bagai kisa mane bukha kisa gabro kha mane as interest nangli ana agine hayas but then still I will keep on trying these things mane try no khai tong nai tamboi himalaya tau to content manan bele cost to college de thang nai bla bla gai am haikeno gai last day tam sane te hai mala life next reaction video come next vlog rogo so tini bagai isung no so signing off for the day let's gonna party signa again dal sina moro meals dal chana chu getini let's gonna party signa again dal sina moro meals kiting Ronda ni mucho kiting oh